kepada kafir-kafir sekalian yang menghina Islam, yang tak hina Islam tak apa. Kamu tak serang kami, kami tak serang kamu. Tapi siapa yang menyentuh urusan agama kami, kamu ingat, kami pemuda-pemuda Islam tidak akan duduk diam. Jangan ingat kami pengecut, jangan ingat kami kondan, jangan ingat kami lembik. Kami cuma tak bertindak kerana menghormat pimpinan kami, hormat orang yang lebih tua daripada kami. Tapi kalau andai kata ada pimpinan kami memberi arahan, nescaya kamilah orang yang pertama melompat ke depan untuk mempertahankan agama ini. Ya, ish kariman wa musyahidan, hidup mulia dan mati syahid. Itulah cita-cita kita umat Islam. Jangan kita takut. Ya, jangan kita takut. Allah janjikan di syurga lebih lumayan daripada apa yang kita ada di dunia ini. Lebih lumayan di sana. Itu sahabat-sahabat berani menghadapi musuh walaupun bilangan lebih ramai daripada tentera Islam. Perang Badar 313 lawan 1000 lebih, sikit pun tidak menggentarkan tentera Islam walaupun mereka tahu mereka sedikit, tapi sebab mereka tahu janji Allah di syurga nanti. Nah,